ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج بنهجه إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأكارم في كل مكان، نحييكم بتحية إسلامية الخالدة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يتي الله سبحانه وتعالى أولو هانا دو يتيد إن دو أنيك أولو نلاد مكو محمد صلى الله عليه وسلم إن جوري أولو نلاد مكو إن دو أنيك بيدو صحابة مكو هاراي دو كجنة يوتندن كونو يمسيب بأمين هدي بمين أولو راديو تمتا FM 92.6 o wonɗo koloma ɗo haray hande kadi en hewti ka radio meɗen ɗo e nde ɗo jumare ɗen andi kala jumare hiɗen jogui oɗo émission haray hande kadi meɗe wiyana on ko saɗi moɗon ko tooli moɗon e oɗo radio waɗaɗo barki. hara hiɗe wonde e toujours cheikh mouhamadoul aminu ba jibina woɓe men wondi ka nder radio ga haray hiɓe jogani en ɗo yewtere hittude ko yowndi e ngal ɗo dewgal. haray hiɗen wiyana ɓe ko ahlan wa sahlan wa marhaban bihim haray e oɗo émission haray eɓe ganinga fof hiɗo weltan. alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام أتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ɓawe yetti allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko handi e yettede hiɗen seedi ala reweteɗo e dow gonga ɗum nafa rewɗo on lorramo rewali on siwona allahu tabaraka wa ta'ala. hiɗen seedi nelaɗo makko on nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko wona reweteɗo, ko nelaɗo makko wona yeddeteɗo. malama kala iwtirɗo ɓawo nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallama fi ddarain. allah subhanahu wa ta'ala heno holla e wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko abiduhu wa rasuluh, ay abdullahi wa rasuluh, ko jiyaɗo allah. وإن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. senare wodani on naɓuɗo jiyaɗo makko on jemma haray ɗo o tabintini bi abdihi. yilti allah subhanahu wa ta'ala inni en muhammadun rasulullah muhammad allahon ɓeydu mantore e dow makko e sahabaɓe makko e yimɓe suudu makko o hawtidiro en e maɓɓe yawma alqiyama. ɓeɗo sahabaɓe ridwanullahi alayhim ɓe tawata ɓe daranike kaɗo dina hattirde e daragol. allah subhanahu wa ta'ala suɓori ɓe wondugol e nelaɗo makko on o jippini fewndo maɓɓe alqur'an tawi ko si ɓe waddidi kamɓe ɓe lando nelaɗo on allah hakken ko o yiɗi ɓe kon o wi'a haray ɓe ari landagol ma hara landal maɓɓe ngal hina ko yahata yani e pubel. allah ƴettay ɗum yani ihtimam. allah jaabo yasalunaka ɓe ari landagol ma fe hunde ka ari qul wi'u haray ɗum ɗon allah subhanahu wa ta'ala e wondeji kanko tigi qulillahu yuftikum. joni ko allah tigi woni on e udditude, ko allah tigi woni on jaabade. haray neɗɗo mo tedda, neɗɗo mo tawata yiɗaka ka allah subhanahu wa ta'ala haray o hew yani o eɓɓata hay karama ko ɓen haray o mérita hay yoɓen jaabamo wona fi sakko. wona fi sakko allah subahana taala tigi jaabo yimɓe haray ndu ko teddungal moranangal wonande ɓeɗo sahabaɓe ridwanullahi alayhim. golleji maɓɓe ɗin fof hino seedita. an e min en daway ka gesa meɗen fino wuurire, sahabaɓen ko dawayno ko fino l'islamu yara yeeso. mande muɗum ka nelaɗo makka boyi e maɓɓe surraka to ɓe yaadi e nelaɗo madina hajaru ma'a ɓe yaadi e nelaɗo enele situation on hari hoya fi sa'ati usra ka sa'i sattede ɓe ari madina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe jokki nelaɗo ɓe eltori eltande nelaɗo ɓe ne'ori nediji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay nelaɗo
l'islam on yiw makka hatta madina koye l'islam on hewtoye adna allah fop woɓɓe arde misra woɓɓe yaari sam woɓɓe yaari ha rom woɓɓe yaari ha iran yani furs adna allah fof ɓe sakiti fi sakatugol islam mo lahada ɗimmo on buye maɓɓe kadi ma yaali madina haray ɓeɗo sahabaɓe ridwanullahi alayhim jahadu bi amwalihim wa anfusihim tinnornoɓe jawle maɓɓe ɓe wonkiji maɓɓe ɓe yalti ka cuuɗi maɓɓe tawi hay hunde ɓe ɗaɓɓali si wona ridwana magfiratan min allahi wa ridwana ɗaɓɓugol yarlu e allah kañum maga e yafanede yo allah subhanahu wa taala hawtidiro en e ɓeeɗo yawma alqiyamati haray ɓaawo ɗum musidɓe julɓe tedduɓe toɓɓere meɗen nden hannde ko dewgal waɗirtengal misal hina dewgal tum di so wi dewgal ɗen toɓɓe haalama ɗo ha sartiji mum addama piijini fof waɗama kono ko dewgal hongal woni yiɗangal yarla haray en ñomitay ɗon seeɗa ado en fuɗɗade mawdu on haray hiɗen andi ko wiyete kon taw desal ɗum ko min akadi sunanil mursalina ko jeeya e ɓurɗum tentude e sunnaji nelaɓe ɓen alayhimussalam allah subhanahu wa taala inni walaqad arsalna rusulan min qablika gomɗi men nelino nelaɓe attiɓe ma an muhammad wa jaalna lahum azwajan wa dhurriya min waɗani ɓe sonnaɓe min okki ɓe gueɗal ɓe haray e daari misaɗen no ɗuuɗi annabi ibrahima alayhi salatu wassalam himo marno sonnajo sarata e hajara ɓen ɓe jibini annabi ishaq e annabi ishaq kañum kadi ƴetti sonnajo on jibinani ɓe annabi yaqub ƴetti sonnajo on jibinani ɓe annabi yusuf alayhi salatu wassalam wona noon annabi dawuda alayhi salatu wassalam e kamɓe kadi ɓe ƴettuno allah okki ɓe annabi souleyman allah wi ɗum ɗon noon ko dokkal morananga o habuna li dawuda souleyman min okkuno dawuda ɓiɗɗo kendejo kelɗuɗo annabajo nelaɗo no wiya souleyman alayhi salatu wassalam ko wano noon ɓeya hedditiɓe wano annabi zacharia alayhi salatu wassalam ɓe okka annabi yahya alayhi salatu wassalam idan ha allah subhanahu wa taala nde o suɓoto o suɓi annabaɓe ɓen e ɓen gureji maɓɓe ɗin walaqad istafayna min suɓike adam wa ala ibrahim wa ala nuhin fil alamin adama men ƴettimo kanko woni hoore nde e ɓey guure ko wiyete kon ibrahima ɓay annabaɓe ɓen son itti sappo adiɓe annabi ibrahima ɓen sappo ha e makko gila e makko ha e nelaɗo ko ɓiɓɓe makko e tanira makko to e nder 124 tawaka e makko annabi ibrahima alayhi salatu wassalam annabi nuhu ko mantasoro annabi ibrahim adna allah fo mayuno ha heddi ɓe guure makko nde ɓay ɓenno o gomɗinali mo sihina seeɗaɓe karamo ko jogoɓe maaki ɓen seeɗaɓe koɓe sappo e ɗiɗo annabi nuhu e ɓiɓɓe makko ɓen tato ham e soam e yafis e ɓe guuli maɓɓe ɗin e ɓiɓɓe maɓɓe ɓe on sappo e ɗiɗo ok hari woɓɓe goo tawat ka ɗon go ko ɓen ɗo machallah haray wa hakada allah subhanahu wa taala koye ɗum ɗo o waɗi o suɓi e nder ɗiɗo ɓeygoreji o waɗi e maɓɓe lamɓe o waɗi e maɓɓe annabaɓe o waɗi o feññina ɗon ɓuure ko honno o ɓurdindinta piiji ɗi ha allah subhanahu wa taala tigui nde wiwno annabi ibrahima inni jailuka linnasi kon ibrahima joni mi waɗata almami hara ko anñantinte ibrahima alayhi salatu wassalam o wi allah e ɓooɗi ɗum ko gueɓal moranagal ne alhamdulillah kono wamin dhurriyati ɓeydu waɗna kadi gueɗal ɓe ɓen kadi heɓa banu adama on ko duwa ɓurde tinnade ko formugol ɓiɓɓe makko ɓen formation waɗana ɓe avenir labaɗo avenir moƴƴo non hina heɓugol diplôme ji aduna yankoji ɗi allah ƴettuno sarsu wonde o arsiqay inna allaha huwa arrazaqu zul quwwati lmatin haray ko yaha formuɓe ko annabaɓen tororno ɓiɓɓe ɓen kon annabi zacharia ko honɗum wino allah haray okkanke ɗalco yarithuni ay fil ilmi waddini wannubuwati wama ila dhalik wa yarithu min ali yaqub komano ronanmi lontal ka dina naga aduna dey ɗum a ƴettino sarge
Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi nelaɗo ha Allah wondiri gurnan nelaɗo ɗam la amruka mi wondiri gurnan ma Allah innano mahan ɓiɓɓe ma ɓen étasiji dey accaɓe ɗon simaya bal ko hayi nelaɗo feƴƴini ɓiɓɓe ɓe ronade hakken ko Allah ala haaji jawdi aduna ɓe wi menen anda baɓɓe mi ronotaki ko gandal ngal mi ronati e dina kanko ɗum sa ƴetti ɗum a ƴettiɓe hadden waafi ko ɗum hewti en hannde yiɗon enen hannde ko wonɗen ɗaɓɓude ko jawle ko ɓiɓɓe rona ceerno Samba Mambeyaɓe maaki moɓande jawle wonande ronoɓe wona joƴugol moɓande jawle wonande ronoɓe wona joƴugol haray ko wano noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah wi'i hey hayde ɓe gure ɗo wa'mur ahlaka bisolati wastabir alayha la nas'aluka rizqan formugol ɓe ɗo ɗaɓɓa révision ji ɓe jangga ɗum si ɓe faala ɓe janggu hay ko colli haalata annabi souleymana en naneno hay ko korndol liɗi yewti ko Allah wi la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka hey ko ɓenen arti kay ma nani tama ba fi avenir maɓɓe on fes formuɓe ka dina winci kon Allah ƴette sarti nahnu narzuquka e joni noon heewi min ari ka aduna ka men tawi concours molanano no waɗede gaɗe fof no folodirde ɓe waɗi magasin ji ɓe soodi terrain ji hectare ji ɓe waɗi ɗum Allah wi hey wal aqibatu lit taqwa accuɓe ɗo battane moƴƴere dow ko hulɓe Allah ɓen tu hande mi ɗo dara konngol karama koɓe molanaɓe tugalal islam no feƴƴini no wiye Cheikh Ali Adam Éthiopie mufti Éthiopie ɓuri defte temedere ɓe winti machallah ɓe watti sarhu defte sunna ɗen fof goɗɗe majji hara ko 40 et quelque mujallat hari enen yigandaɓe Éthiopie ɓe naɓa ka Ibnu Baz fi janngugol Ibnu Baz ɓay landike ɓe fuɗɗike yewtude ɓenni antum ta'tunani bi alimi dunia taquluna no allima addanomi gandu aduna o innomi andinmo ɓe waɗi ɓe directement ko haramul makki ɓe janniɗo duuɓi 7 ala kulli haalin min e goɗɗo go hari min anda Cheikh Ali Adam en andaɓe asla kono ɓay ɓe yanganike diina kan wal aqibatu lilmuttaqin battane moƴƴe e mantore moƴƴere ko ɓe gollani l'islam kon ko hadal ngal daro Cheikh Ali Adam wa allama Adama al asmaa kullaha idan ayuha al ihwa hare ko waɗirɗen oɗo ɗen muqaddima fiika ɓiɓɓe koyen andu ko leyɗe ñolɗe ɗen fuɗɗinta puɗi jani ɗin si leydi satti tun ko fuɗata ɗon kon feelay so soy sonnajo satti feere o satti ɓernde ɓikkoy koy ko noon feelirta haray ko raɓɓiɗi kon fiyo dewgal ngal wontir waɗetegal satti feere o sottinta moƴƴere ahsantum haray fiyo dewgal ngal won waɗirtegal misal haray no ɗo ɗen piiji 10 duwaɗi joguitede kum be e ɗiɗo ɗen waway wallitade kala accakum si neeɓi tawete jaka ko ɗon mawdu on noon no ɓurno yaajude par ce que en adduno fi sartiji ƴamal ƴamowo ƴameteɗo faljere meɗen ka ƴame e ka peeraji e ko wona almuhim ɗum no fof ɓe gacce ɗum saabu waktu on no raɓɓiɗi mon inchallah amma accata ɗum ɗum kadi koyo ƴettano e tan jasakumullahu khairan faljere nen ka ƴamal ko hunde wotere pet sappoto ɗen buy hande ƴamay ɓe nodde jiwo on téléphone ɓe yewta koye ɓe yewteno e 10 ans après ɓe jommidir ɓe yewta fof si oyo ari ala ko haale hankadi lanni ko haalte ko haala ɓe jewɗo ɓe dardir ma haalama ko wattake entaha ko heddi kon ko mette sana ɗum fala tahda'na bilqawli fa yatma alladi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufan hita sonnaɓe yewtu yewtere maɓɓe nen ɓe dasande wonande gorko goo siɗon ƴamindirde ɗin ɗon fof on waddiɗi joni so ari ko honɗum o heddori ko convaincrema ala hare lanni usas lanni ɗon ko faljere molanade ko ɗum si l'islam waɗi sa ƴanta yani sa ƴama e sonnajo koya yahu kam mawɓe makko ɓen ɓe jooɗo ɓe wona hakkude moɗon landodiro so o yiɗidiri ƴettidiro sa nabi on tuma noon ɗin ɗon ɗi ko yewtete kon ardo e étape par étape haranaka Facebook yara santum haranaka Facebook yara almuhim haray fiyo dewgal ƴettire misal toɓɓere aranere ɓurde hittude nden ko husnul ikhtiyari ko moƴƴingol ngol ka suɓagol ƴetteteɗo on ɓawode en andude ƴettowo on ƴettowo on ko sartiji ɗiɗi ƴetteteɗo on no mari yani piiji 4 kono ko fi gotum o ƴettirte ƴettowo on ko diina kan e jikku ngu ida atakum man tardawna dinahu khuluqahu fasawiju
dina kan e jikku mum si on ɗo yalti ƴamal o ɗaɗɗoyayi nayo labaɗo e marɗo jawdi e jon dambe kañum e jon dina nelaɗo maki ɓeeɗa fof walli ƴettu jon dina kam machallah si a heeɓi diina e jikku moƴƴo an lanɗo on a ƴettoyi jon diina a takki e ma haray on heeɓi sebas ma molana yilti noon dara toɓɓere ɗimmere nen ka husnul ihtiyar ɗon fayi hara komo yiɗuɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki komo tawata ida nadarta ilayha asarratka si a darimo tun a weltoto saabu si ɓe fortima kadi ma a ƴettimo a yiɗa e ko raɓɓiɗi kon hay o moƴƴi e ma a daara tun mbaadi ndin siiɓoɗa ka ɓernde tuma moyna yaafo haare annaɗo wonɗa fayda haare ɗa lammi décourage ade kono si ɗa yiɗimo ha hatti ko itti hoore a daare mo tun inna ɓernde on tuma nde fa wiya hande miiɗa haɓe nani a miiɗa haɓe koy seki min mi falaka e haɓe ko gonga ma par ce que miɗo yiɗuma hatti miiɗa lorude ɓernde ande fema hada sani chey a ƴetti jon dina mo yiɗuɗa haray dewgal ngal heeɓi départ labaɗo tawi an hiɗa mari dina e jikko moƴƴo ko aroy ɗo won o weeli moƴƴinde jasakumullah hayr haray moƴƴere ma nde nde mantede buy bonne ma on ko suuɗete yaafe inne moodi o faytu ɗimmum ɗum e ɗiɗo ɗen toɓɓe ko almutadayyina sonnajo dinayankejo mi heeɓi yimɓe tato arɓe ka wino faala sonnaɓe ɓe ƴami ha ɓe runki mi inni ko honno won ɗo waɗirde ɓe wi wallahi goɗɗo maɓɓe inni oustage mi ɗaɓɓi 25 personnes ɓe fof mi yeehi ha min hollaɓe kono mi tawi hay goto maɓɓe ɓernde o walaki o yaari inni lan oustage ala ko ɓuri ɗuɗude sonnaɓe ɓen ka limore ala ko ɓuri fanɗude ɓe sika ɗaɓɓugol jombeteɗo tammon inni lan oustage tigi tigi on jombeteɓe saɗa jombeteɓe ala yani ko ɗaɓɓano kon ko diina kan si a ɗaɓɓi to yiika e maɓɓe a taway 95% ko subhanallah e nder on 5% kadi wiyeteɓe ko diina ɓen tawa needi ndin si ndi tawti diina kan haare marsi kono ɓen kadi diina kan sino yeɗɗi ha kono ha kadi needi ala tawa se mi yeeya terto idan hiɗen mari ɗo lowre molanade moƴƴa usage hiɗen duwa landodirde sukaɓe boyno jooɗi ƴettaka jiwɓe boyno jooɗi ƴettaka mawɓe mani jiwɓe boy hande no maapi ƴettanaɓe mal hal ma hiya almuskila ahtana fi tarbiya awalan faljugol meɗen ka neere jiwɓe men ɓen hande boyi mo kala si heeɓi 15 ans 14 ans no sodanede téléphone wi yaha ƴawa ka duule no habbimo Europe emo Amérique en taha heeɓi kaydi heeɓa ara jooɗoɗo 10 ans wi ene joƴi halas hada khataun fi tarbiya o ɗimmoɗa kañum jombatake gaynali janngude hadihi karisa tabihu fi hada goɗɗo ko o ƴettire 17 ans kanko alhamdulillah o janggi seeɗa ka be o andino rewide Allah halas o ƴettirama 17 ans ɗimmojo makko o wi'a min mi ƴettirtake ɗum milla janngude mi gaynali taho o gaynira université makko on 26 ans o waɗa stage 3 ans o heeɓi 29 ans o ɗaɓɓa golle ennan o heɓa 30 ans o inna miɗo faala dewgal ƴamaynoɓe entre 16 ans ha 27 ans fof yiltike joni si o ɗaɓɓi ɗon golle Allah arsaqimo himo andi kanko o woni neɗɗo organise ɗo kanko woni finɗo o ƴette misal o ƴette jannugol primaire gorejo makko on no jombirano 17 ans dikkori 18 ans ɓiɗɗo makko on hande heeɓi 8 ans nam ko on woni jannude ko on o jannata fi yo heɓu ko o ñaama gore makko kañum Allah eltanina ɗum ko yangano ɗum heeɓi ko ñaama heeɓi ko ñammina heeɓi ko ɓiɗɗo mum on jangira ko si on ɗo yoɓimo si oɗa wuura ɓe puusa ɗon seeɗa ha si woni ɗon ɗen 10 ans kankadi joni ɗon entre 31 ans ha 32 ans 35 ans fof joni o force situation o jombire o heeɓi dewgal alhamdulillah
o dikkora suppose on 33 ans 34 ans e so ɓe ƴetti 34 ans en ƴetti ɗon 20 ans on fof ma 17 ans on aslan hara ɓiɗɗo oɗa on o heeɓi 17 ans oɗa dikkora 35 ans ɓiɗɗo oɗa on heeɓi 18 ans ema ka lycée ɓiɗɗo makko on tumano heɓa 7 ans fuɗɗo janngude kanko nenejo on hemo mari 10 ans oɗa ɓiɗɗo makko on no mari jelu hino mari télé 23 ans o gayni université o dépense golle ko gorko o heɓa inchallah o wona directeur gore nene makko pellat o laamo gore nene makko woy yaɗi gore nene makko yanganinoke hoore mum wi'i ko ittu ɓere wiɗen almutadayyina ko marɗo diina moƴƴo si tawi o orientama haqqille ɗe woni haqqille hesuɗe ɓeydene toɓɓere tammere nde ɓurde himmude ɓurde himmude fiyo dewgal mars ko assabru ko muññagol nde allah subhanahu wa taala yamirno nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam hara yoɓe yamir ɓe gore nen julde en andinane wa amuru ahlaka bis solate e muñoɗa muñal ɓeyditingal e muñal kono so inni wastabir ulama o sarfu ɓeyne ziyadatun fil mabna ziyadatun fil mana si kalfeje ɗen ɓeydike mana laynali wasbir ko wastabir alayha muñño hattirde e muññagol e ɗum si tawi a muññaki marsata si tawi aaden ko yo wonu gorko irritanaɗo hiɗen hannde ko ha hewta oumar bne alkhatab radiallahu anu ko deuxiéme e ndeɗo moftere oumar bne alkhatab radiallahu anhu so ƴetti ɗo laawol seytane rewata ɗo oumar en fillanama e qissa ñande ko sonna maɓɓe sonkani ɓe hawli goɗɗo arino yani ari wullitagol tawi ko nene min woni makande imam on kono tiiɗi imam on ɓe sikki awa haare ɓen ɓe alaga saabu hay lamɓe ɓen no yande ga julle mum saabu hulgol oumar hara ko sonnajo makante ɓe ɗiɗo hara hiɓe nder ɗo ɗum wala hada la yutasawwar hada mos mawjud on tuma o tourni howtugol o ana itan halas oumar yalti o noddoya o ari musidɗo ko on ɗum o wi yaafe ɓe gandu min poɗodiren toon gokkutuni tawi joni hay fini hay fanimo kanko par ce que onani ɓiɓe ɗo makaji wonino gokkitunni gokkutunni kono tawi mi hen ñaali mi ari no wullitagol kono mi nani ɗo ara bureau amen no maki ɗo goɗɗi taw min mi yondinori komi wiya ko yomude eyɗo o inchallah ara jasakumllahu heyre mi jangui buy oumar inni mo heeyi o contanimo naforeji ko sonnajo on jogui ko buy woni calculta hande ko o wuppantanmi conci an ɓen ko o defantanmi ñeeri an ɗin ko o ne antanmi fayɓe an ɓen ko o haɗatami yaha waɗogol boneji ka yasa idan ko ɗi konguɗe ɗo e jogui ɗiɗo pat o lintanali ɓe si o yano bonni boneji ɗin ko moƴƴuɗi ɗin o linti o inni ko ɗiɗo konguɗi ɗi o woni sonkude ɗo ko ɗi o mari jogitiki komin acciti komin jooɗo komin ka yahata o ko so wayniki komin jogiti hoore nayi simi accata o haala ɗiɗo simi accali o haala ɗiɗo kono martirta simini yomi jaɓo mo haare boni accay o haala ɗum ɗon ko kanko jeeyi idan o wi ahsante barakallahu fik idan asabru ya muññagol ko tiiɗi haray si on tigui woni aade muññiɗo ka makko deeƴe no woni usa heewi yaltowo wullito hara mo wullitiɗa ka mum on ka makko no lanci ɓuuri kama no woni ko muñal o ɓurma no woni ko muñal tun o ɓurma ko ɗum kadi sakkitoroyte ahsantu kori muññodire saabu yo ɗum fuɗɗore barakallah hay si on serti ko sa muññike kadi si o wondi ko sa muññike so serti ko sa muññike so serti tun o maranno ma nafaji ɗin ɗo joni a wona obligé muññagol ɗi par ce que o yeehi ɓerde ma nde metti piijigo fof feƴƴi ɗum ɗon kadi ko sa muññike ɗum almuhim ɓurtu ɓerde heɓaki itan muñño kisa on andi oustage en no tawa e ko woni e lorrude ko heɓoyto kanka aljanna mo wi ɗum kaka adna ɗo heɓoto hara yo ɗayti kaka aljanna tum fof heɓoto kono ko adna ɗo ko mamanka barakallahu fikum idan fahimna hada toɓɓere e nayaɓire nden eɗe toɓɓe wawayɗe moƴƴinde dewgal ha ngal ƴettire misal ko husnul khitabi ko moƴƴingol yewtere yimɓe buyi hande sonnaɓe mum ɓe no yangade tampana ɗum ha
hara kadi ɓe welti modi maɓɓe no mari konguɗi labaɗi nowonir yimɓe buy hande sonnaɓe mum ɓe no jooɗi no fawti piiji ɗi fof no wannede kono hiɓe ɓitti nowonir par ce que modi maɓɓe no mari konguɗi kanuɗi sonnajo e ɗayɗo ko mi yani wona sonnajo andi ko mimuji ɗin tati jogorte nam no jeeyaɗi mimuji ko muññagol e munnagol e multugol allahu akbar sa holnimo tun fotoɗi kanko e mandi ko ɗum du woni gonga nam ayi saki mo jala emo welto nam ɓi ko waɗɗama ko tiiɗi o nam oustage memitane e mimuji ɗin kadi ko muññagol e munnagol ko watta kon sela e multugol mo jaram nam oustage tafaddal mi nanno karmo goɗo ɓe yewta ɓe innimo sonnaɓe ko so wondi woɓe waɗay ko warata ɓe ñanda o ɓe waɗa ko piyata ɓe woɓe waɗa ko warata ɓe ɓe waɗa ko piyata ɓe nam o joni noon si ɓe waɗi ko piyata ɓe kon oya terto muñiɗa selaɗo si ɓe waɗi ko warata ɓe kon o ñaaɗa ko nano kadi goɗɗo ɗoɗa ɓeygu mum o wi min heeka aki min ko kanase mi wondi ɗo kanase ɗum no sonna jongo no jooɗi woko kanase mi wondi ɗo kanase ni oya no jooɗi ɗo ko fewtimi wonde kanase goɗo kadi meeɗi innugol ɓeygu mum o min omo mi wonde na julɗo ko kefere kef wallahi ɗum mi nanan konngol ngol na goɗɗo sewande miɗo jooɗi ha woola woko kefero kef omo yiɗaɗa ko kefero yiyataɗo subhanallah yo allah dandumo ɗum kanko tigui ɓeygu makko onde kefere nam hay ko wona noon goɗɗo goo fillanike lam nam tawi ɓeygu makko no mari 2 millions nam ɓeygu makko jibini o jogaki hen buuɗu allahu akbar o eɓɓi ko 2 millions ɓeygu makko ngo innirta bobo makko nam hara kadi sonnajo on no welti nam o hewtungo wiɓe ɗum emba a tampi sino sellayno hara hinano e julɓe ɓen hutolam o bobo ko ammintire noon kaari mo kaari ɗum sonnajo yimo hokki on 2 millions ko wallita usnul khitab alhamdulillah donc yiya goɗɗo ko ɓeygu makko no yango ha takko mayde ara o inno daari ko defuɗa immiɗon o dogirno ɓen ko golma aliɓi fof pellet ko ɗum o wonani ɗon itte sikka kan simo yangade almuhim yen ekkito a yewtere wota goɗɗo yanganomo ha gasa ɗuytitamo pelletul oustage moƴƴa few maqamatul hariri ɓe wino en wahjuru man istahbaka hajar al qila waj'alhu malhudan fi ramsi machallah kala waɗɗoma jofojo taƴomo taƴagol tikkuɗo waɗama ko surraɗo ka nder kabru makko tertoɗa fi makko sa yanganike goɗɗo guele ɓimɓe hakkikiɗe a ɓannanimo ɗum o daarima sengo yitere o guerto darta lanna ayne vraiment ɗo on sago jara e toɓɓere jooɗire nden se feƴƴi husnul khitab haray ko iltimasul maadir li kulli minhuma oto kala e maɓɓe yo ɗaɓɓi tan o yanganto kala ko o waɗi ɗaɓɓanamo taw gantoji 10 se fuɗɗoɗamo ñawirde goto o defali hande no haray yejjutu no haray o sella no haray heɓa no idan sa gayniɗi ɗi gantoji ɗi gara hen ay ko fi hondu waɗanɗa hunde kadi an eɗa hooli tun e nder ɗin ɗi wiɗa ɗon o adde gokku omo adde o wiya saƴe hande mo ñaaɗa ndelam no haray o ɓitti no haray o sella no haray no waɗi ko dowa hewde o heɓali no haray o susi gowga maw makko ahsante si a gayni tun a landoroyimo doy a yiye joni ɗumaɗimo mo kala ɗaɓɓa gantu e hande modi am ɓeno ñaade de miɗo lande on ɗo fi dépense ɗon sonkanami ɗum kadi no jari sonko na farilla noon oye hande mi landike ɓe dépense ɓe ñaaɗi o joni ɓe jogaki o joni ɓe ñawli o joni to ɗumanniki o goɗɗo wonde goɗɗo noddiɓe téléphone almuhim ɗaɓɓa ganto goto kala maɓɓe si ɗaɓɓani oya ganto tun adoɓe yewtude lanni karmo koɓe mi nanno ma ka wo a ɗaɓɓana goɗɗo no gasaji temedere si felama no no gasa ko ɗum ɗo no gasa ko ɗum ɗo no gasa ko ɗum ɗo no gasa ɗum ɗo ha timma temedere woka temedere noon e goho si gasoyali wo felama no kalde ka gasa ɗaɓɓa temedere morado gasa gasa almuhim toɓɓere jeegaɗire كالأفلام والغيبة والشك بين الذروات وجلساء السوء إن شاء الله دي توɓɓere ɗo no himmi moƴƴa ko nde ɗo lanti galleji ɗi machallah adi konko yo on tigui woɗɗito yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala si tawi hiɗen kafi suudu mo kala men no yeddude Allah cheytane ko ɗon hoɗata ka cheytane hoɗi o ɓuttata woɓɓe yahidira
karama ko hibbidirana nasele waɗidirana piiji Pellet. ya ha tawa goto kala huuli o ya hay rottanɗamo tew pla tew haray mo sikki Ima huli. wandallanko ɓuri Elletiro. ɓeɗo wata hejjude Eɗo hata ugula Elletiro. darugol film uji ɗi heferaɓe tourni ka yaasi kañum manga e peseji ɗi ɗay ɓe tourni kañum manga e série ji ɗi yimɓe ɓe tawata ko fuu fala fuu ɓe rewoy ɓe nayi tourni si tawi ko ɗum woni ka galle ma bimbi e kikiɗe mo kala ko ɗen hakkille jogoto guite ɗen e noppi ɗin ko ƴoganayi ɗum ɓernde nden Naam. awa alqa Naam. si o jooɗori noon guita ɗen e noppi ɗin o punnike télé on kala ko ɓeya wowlinate ka ɓernde makko so neeɓi haare ko ɗum o wawata hutorde No woniri pellet. Pellet. joni noon ko ɗum ƴetta ɓikku no ñadana nene mum Pellet. hi Ko angal série darta série. ahsantu ahsantu Pellet. si tawi ɗum waɗi on saha mo kala haray ko jamanu hoddi ka ɓalli kono ɓerɗe ɗen hena gootum portaɗe ɓe joguiti e hakkillaji ɗi ɓe jeeya Pellet. galle ɗe wata ñeɓude Pellet. hada saniya O yiyay sonnajo no punno série ɓiɗɗo makko ara takko makko o raɗomo o duñamo to sahi sahi si on inni okkan 500 mi soodoya goɗɗum o jonnaymo ɗi heña puisque o faala tuy on potto takko makko anda e ko honno woni e soodoyde jasakumllahu khayr nam hada huwa no jeeya e muɗum nam nam ñande goo sonnajo ɗum wolde téléphone e payko makko ko waɗini nene woni poto o diru poto diru makko am o wi nene kangay kaka ɓawo suudu men to kono no wiyete o wi diru o wi miñanga unike toon miñanga unike kangay kaka ɓawo suudu to gat karir no waɗa no ndiyam ha heewi Allah ndungu bobo ngun e tawi unike toon oya noon sonkat ɗum ina yo diru yo merci so dirno noon ɓay hungun sonjimo ɗon ha wolanimo on buggi to téléphone o ƴawno bobo o ma yaade allah shukran ko ɗum waɗi Yatogora. hay siko feetuɗo fuɗɗi wolude ahi heɗitomo fi honɗum anda so ndikki no accitiraɓo tawa o ndikki inchallah bon nam anda si tawi o ndikkali ko honno haɓɓirta kaɓɓol ngol tiiɗina kono so acci o fof ɗikkiti wolude a heɗitaki no woni o jarama sage nam on jarama sage haray on weltanama on jarnama fota haray alhamdulillahi rabbil alamin tamen ka tamata fm ɗo ko kelɗi kes ɗum ɗo noon ko en tama ɗum ɗo joguitoɗen jooma galleji ɗin kadi tamana en ɗum ɗo joguito moƴƴa haray oustage en ɗo joni jamo mi anda si ɓe yafatako timminano en toɓɓe ɗen e si tawi on timminoyeɗe ñande goo nam min jonito mako waɗa ñande go inchallah awa inchallah haray ɓe maki en hatto ɗo haray on yafotoɗe timmali kono yo Allah newna en hara en timminoyɗe kañum kadi ñande goo haray tigui tigui on min weltanike on sage min jarni on fota haray noon kadi wona enen tu wonno e sivude oɗo émission musidɓe men buusno nder ga wonɓe yaasi wonɓe sivude ka lawol kisal woɓɓe no winda ga wiya wallahi ko gonga mo sage wallahi ko ni woniri ko ni moƴƴiri ko no woniri ko ni tiguiri awa haray tigui tigui on guiɗe wiyaɓe kamɓe kadi tiguiri ko yoɓe moƴƴinka galleji maɓɓe hara kono moƴƴirta noon tiguiri harana yoɓe daaru tun ko honno lorrata kon ɓe waɗa ɗum ɗon koyoɓe pottito ɗum haray tigui on mi weltanike on sage min jarni on fota numéro ji ɗin ko noddo ton kon ko 662 16 33 99 et 628 49 75 83 are ko tolimoɗon hiɗo weltana hiɗon duwana hiɗon jarna hiɗon jonna kadi ko tamon ko kelɗi yo allahu newnan en tamen ɗum ɗo ka tamata fm no moƴƴiri namo sage haray eɗen toɓɓe ɗon wiɗen geddi allah ɗin si ñiiɓi ka galle nantodiral ngal pottoto si tawi allah subhanahu wa taala rewama ton yurmede makko nden jippoto no woniro sage si tawi mawɓe fayɓe ɓen kippino fayɓe ɓen yani ne'ora ko wiyete seytane ko martoto no woniro sage si tawi sinaɓe anniyike laaɓodiral ko wiyete ngaygu kon sortoto no woniro sage no woni si tawi nam 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 waleykum salam wa barakatu alhamdulillah ko homɓe ko honto nodduɗon men nam cheikh ousmane awa amin nam tigi
tigi amin amin cheikh amin cheikh amin amin albarka alhamdulillah barakallah fikum nam nam sas nam haray ko wona noon en anndi si tawi ɗiɗo ɗi waɗama pottal ngal heɓoto kono si ɗi pottinama lurral ngal tabitay haray ko wiyete kon kadi wal geyba ñoore nam si tawi aade ño ay ɓeygu mum aybinamo ka yaasi ɓeygu on aybina e moodi mum ka yaasi ñiddi o aybina sina makko aybinamo hara si ɓe yalti hiɓe wa'ani jama o wa ɓorniɓe sanke hakken ko ɓe wirti hay ɓe ñaami ɓe haari ɓe ɓorni ka yeeso jama on hiɓe wirti ɓe innay ko hunduko wirtata jommum pelleti ɗum sas no woniri si a yeehi a wi'i goɗɗoɗa sina an no boni a sifike ko o waɗuma o feccay e hakkude o wiya alle ko honɗum waɗɗama pelleti ɗum janngo on kadi si yalti o wi'iri noon on kadi fecca e hakkude si neeɓi kamɓe kawtal ngal ɓe fottanta wonde kaari no kelɗi kanko sifata ko oya waɗi mum o wiyata kaari en hejja kaari en fotta sinnama hejjaka fottaka harena goto aybina nam ko ɓe yimɓe accita hakkille ɗum jarama sa kadalika wa chak sikkitare a taway joni masala marɓe wono ɗiɗo tato sonnajo ɓe no sikki moodi muɗum ko oɗa tuni waɗande moodi mum ko oɗa tuyi kamɓe ɗiɗo kadi goto kala no sikki oya wonana ɗum ka moƴƴi on sa ɗum jinda ton si ɗum ɗon sikkitare fawama ɗon ñoore haray lanni ɗon haray takkitare heeɓi gal noon takkitora jasakumullah haray ko ɗum ɗon ɗen e heɓugol wondiɓe bomɓe ɗum ɗo no bonni galleji ɗin fes ɓeyguma accani ɗo weldi goɗɗo kudanamo leydi pelleti ɗum min siko mi wonma ayi an a famali ɓe worɓe hande si a ɓoylali ɓe hunde heɓata suka goo wonduno ɗo e ɓeygu mum ha jajiraɓe makko yehi hiwragol mo kaɓe hiwrinomo ɗon gila nden ñande dewgal makko ngal boni ngal kopino ɓe waynodirino few saabu bandiraɓe oya ɓey ko ɓe wiyata kon nam si tawi ɓiɗɗo ene o wawti ɓiɗɗo on o wi ɓiɗɗo makko on jooɗoɗo mi ndaara ko bemma eɓɓi ka ɓiɗɗo on jooɗiɗo o immataka ɗum ha dargal dero hare o jippinimo lanni pellete ɗum no woni ɗum saji kala fuɗɗiɗoma haalande tun taw o mooɓi hendu buysi o fuɗɗi min o tappidiri o kelli gotto wona conseil labaɗo jarama siko mi wonnoma yo taw hara koko moƴƴi wona dow ko boni jarama haray toɓɓere jeɗɗaɓire nden ko husnul infaqi lirrajuli ko ojo dépenseur no labira na dépense wajita ma waɗa ko fanɗi hara yonata jeetati on ko taqdiru azawjatu lizawji sonnajo o yo teddi moodi mum si ɗum waɗali ɓe piire ha ande ko hombo laami ɗire nden ko sellintinagol anni on fiɓa ngal dewgal ɗo ko dewal Allah ɗaɓɓira ɗum baraji jarama haray toɓɓere sappa ɓiire nden ko wondirgol haramo kala maɓɓe ko fii Allah kala ko waɗi e ko waɗa haray leer men o woni ko mitta heddi ɗo musidɓe men ɓen kala ko men ɓen o inchallah nam salam waleykum salam nam balde Souleymane naala toon ay jaam no weltanamode wedditaki amen ɗo few ɓe no weltanima yo Allah weltano onon kadi barakallahu fikum nam awa yawne leero mutike waleykum salam haray inchallah ngallandal ɗon en jaborengal bayana timmuɗo jallo mo fiɓi ko Allah ardigata o kanko ko sababu on o jogui
emo fuɓi fi makko on ko siko kanko darani ɓen ɗiɗo dartinanɗe maɓɓe ɗen no serti haare ko wawata ɗum laɓɓinde ko si en jottoyike ɗo en heeɓi tayyaji ɗo inchallah haare bi idinillahi taala en weltanike karama ko on jarama talibaɓe fof numéro ji mon ɗin jonno toon jama inchallah jarama 40 36 54 inchallah haara hiɗen hiwroɓe lemu haade amdoulahi e talibaɓe meɗen ɓen inchallah hiɗen hiwro kadi ɓe kohloma ɗo ɓen haaɓe kosaɓe hiɗen hiwro musidɓe e yiɓɓe e sabodiraɓe fof jasakumullahu heyran barakallahu fikum ɓe ɗowanode 628 40 36 54 jarama namu sa nam haray min kadi ko wanno noon haray e weltanike allah subahanahu wa taala weltanike karama koɓe ɓe senaniɓe ɗoɓe haray en toriki allah yo allah tabbintigi en ka ɗo dina yo allah moƴƴinan en ɗeɗo dewle amin amin haray en hiwrike jamma on fof ɓe ka yaasi to en hiwrike ɓen ɗo moƴƴa eɓe nder gaɓe fof kala siibuɗo e kala faalaɗo siwugol mo heɓaali mo heɓaali feere haray en weltanike ɓe fof inchallah haray ko walla noon min kadi numéro ji anndin ko woɗi ɗi anndon ni 622 98 97 21 ma ɗum 664 23 93 34 ma ɗum 627 39 78 78 ma 655 09 09 61 haray ko ɗiɗon numéro ji wawata min noddude albarka haray mi weltani ko moƴƴa haray min ko Mouhamadou Julde Diallo jibinande Bagnal Labe andiraɗo on Bagnal technologie service e lawol kisal numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 yo Allah moƴƴinan en hiɗen wiya rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.